Gikundi kia atongoria atumia kuma kaunti-ini ya Nairobi ni mokereire seneta wa guthukio Karen Nyamu makimukuruhania na migendere mioru icera-ini ria mutongoria wa bururi William Ruto gicigo-ini kia Mount Kenya kiumia-ini giki. Kuringana na atumia ya seneta Nyamu ndakoretwo akionania mitugo ya mutongoria wa gikiro giake kuria Kenya na riu marenda President William Ruto gwicurania kwamura mutumia ungi giturwa-ini giki. Karen Nyamu timoti uthi ni mutumia hindi aronania ciana mitugo ya kuonania na gwikia andu ciarari mena kuroria ri enda gutwira atia ningi kuri atumia mena mitugo atumia Nairobi nituconorithitio tukarutwo nguo turutetwo nguo ni Karen Nyamu na tutiamuthurire agacoka akauga na kanua gake ati we bata tiguthurwo bata niwone giti kaiti icio ihanagwo na ndiri ukeheo. Moretie Nyamu gucunga muhera kuria Kenya na kwaga uguo matabani mirurungano kiumia-ini giki. Tutikwenda kaya gitine kau kaire president iteitho murite etere ndubai ato ibicano etete na kimwana kinini kurionga agensia mtu ambenten tutikumwenda kaire ku turi Amiru na ntubonde ba Nairobi tuga Karen Nyamu iteitho umegitine kana ume inyani kawerare no nkarire kio na sisire barire me governor from Embu nekamwe kari wa UDA ali andutere mongi osio ambekerenie ande quality aborute vau na Monday tukore hasara center tukiandamana na ongia ma Nairobi Karen Nyamu tikumwenda. Mubango-ini wa gucokio gitiri barabara-ini na kugacirithia mihango ya ukui sako ya ukui wa muingi ya Forward Travellers ni manyitanire na maabitha a borithi kuma mwena wa Njiro niguo kwarira mitaratara ya uria makugacirithia sekta ino. Muikariri giti wao Paul Thiongo akioria thirikari ya kaunti ya Nairobi Ken Hanakura kumateithiriria kweheria kamagira aria makoretwo makimetia besha. Ukiona suspicious character usifikirie kwamba ulienda pale Molem na hukusaidiwa so unyamaze, we rudi to the next police station, beba weka wao watu hapo. Usikubali kwa sababu vile nyinyi unaendelea ndio vile hata wana grow wanakuja, na vile mzee amesema tunaelekea wakati wa siasa, uliganism itakuwa mingi. Munene wa borithi mwena wa Njiro John Owoth akiranira kurutithania wira hamwe na sako ino niguo kuhurana na cieko cia ungumania barabara-ini. Tutakuwa na a lot of concerns ambayo wameweza raise the challenges that they face on their road, among them including the cartel on the road, and the OCPD have promised that you'll be able to address the issues articulated with our drivers, and also you also raised concern on the issue that harassment through the traffic officers, and we'll be able to be addressed after here. So we wish all the best, and we pray that our officer will support us to be able to make sure that those harassment, we believe that they take part on the causing the accident by having stimulated the emotion of our drivers, our conductors, addressing them. It will be part of the addressing the issue of the road safety. Nayo thirikari ni togeretio kumana na kugathikwo kwa maundu megi migunda nenda-ini undu uria urateithiriria gukũrana taito cia Google. Ni ndumiriri irekereirio hindi ya mihango ya uheani wa taito kuma kambuni ya wendia wa migunda ya Hodari Homes kuria moretie mbeu njethi kuigithia sekta-ini ino ya migunda. Cokerie thirikari ngatho tondu mathina maria marariho ma taito ni mambite magathira, maundu mothe marathie wega, wathie register wathie ku ni turona taito na andu ni marona taito na magakena na ihinda riu iraihu ni rithirite. Naruo ruhonge rwa uramati wa insurance guoko bururi-ini ni mahinyiriirio kuhonokia ene matatu kuma moko-ini ma andu aria makoretwo makimataha ngari ciao na guciendia matakumenya kumana na kwaga kurihwo ni kambuni cia wendia wa insurance. Niritana reiketio ni maabitha sako ya ukui wa muingi ya Forward Travellers hindi iria megwikinyitie wabici-ini cia auction ya Amamalo mwena wa Rwai makienda ngari imwe ya kambuni ino erekererio thutha wa gutahwo mugaru wa watho. Tumekuwa tukifanywa hii maafa kwa sekta ya matatu ambayo gari zimekuwa zikishotwa without following the procedure. Gari yetu ilichotwa jana hii DR na tukasema tutachukua hatua tukakuja na write up ambayo tumekuja kwa auctioneer mwenyewe tukamwelezea venye hajafuata sheria na amekubaliana na sisi hajafuata sheria, so amekubali kutuachilia gari. Hiyo maneno mengine tuangalie kwa sababu ile kesi ambayo
imeshikiwa gari. Ni kesi ambayo hata gari haingefaa ishikwe kwa sababu maneno gari ilikuwa ya insurance ya Invesco na Invesco insurance ilifungwa, na unafaa upeleke pale kwa PCF, Policy Compensation Fund, claim yako pale. Ukitoka hapo maybe hapo ndio unaweza fikia the client after kupewa the claimant amount ambayo ulikuwa umeclaim. Maugite makiria ma ngari 30 ni itahitwo na kwendio ene matari na umenyo. Wakati wanakuja kuchota badala ya chote lile gari ambalo liligonga yule mzee, wanashika gari ya sako ya Ford sako. Hii gari ni ya Ford, sio ya mtu binafsi. Tuseme ni gari ya mtu. Hii gari ni ya Cooperative Bank ya Ford sako. Handu-ini ya Kameme TV ni njĩtagwo Francis Mwangi wa Wawĩra.